somos Belovers. Evo te, mislila sam da znaš da imamo sad geografije. Hej, Anđi. Hej, nešto se događa. U stvari nije bitno. Što ćemo učiniti? Nema šanse da išta naučiš u takvom stanju. Hajde, reci mi što te muči. Anđi, ne želim da se tata oženi za Jade. Ženi se? Ne, nisam čula nikakve planove za vjenčanje niti išta slično. Istina je. Znam da će se prije ili kasnije vjenčati. Ne razumijem zašto ne shvaća kakva je ona osoba. Ne shvaća da odabirom nje gubi mene i ja ostajem sama. Ali nisi sama, Vilu. Tvoj otac te voli i... Fali mi mama. Vilu... Moram malo biti sama. Jesi sigurna? Da. Hoćeš li biti u redu? Da, dobro. Biću dobro. Volim aromaterapiju. Tako smiruje živce. Samo upališ jednu mirisnu svijeću i... smiren si kao mačkica, zaboraviš što te mučilo, vi biste trebali svi to probati. Jesi li u redu? Da, trebam ti nešto objasniti. Ispričavam se. Vilu, ostavila sam ti neke skripte za učenje, okej? C ispit. Trebaš učiti. Vidimo se, laku noć. Ne, Anđi, zašto ne ostaneš na večeri? Da ne budem tako usamljena. Ne. Anđi je mjesto u kuhinji. Hvala, Vilu, ali Olga mi je spremila večer u kuhinji. Dođite obje. Violeta, ako imaš problem sa mnom, nemoj upletati druge. Razgovaraj sa mnom. Nemamo o čemu razgovarati. Očito imamo. Želim krenuti na satove klavira. Pa, nema problema. Da vidimo zna li Ramažo nekoga tko te može podučavati. Ne, zapravo sam čula za jednog glazbenog učitelja. Zove se Roberto Benvenuto. Ne, oprosti. Ne, samo sam malo rastresena, toliko mi je toga na umu. Zaboravila sam gore neke stvari. Žao mi je, ispričavam se. Pa tata, stvarno želim učiti s njime. To je u redu. Zamolit ćemo ga da dođe ovdje. Kako bi ja ostala unutra. Ne znam zašto se trudim. U redu, Violeta, reci mi o čemu je riječ. Ne sviđa mi se to što sam stalno unutra. Svi ostali žive kako žele, vjenčaju se kada žele. A mene nitko ništa ne pita. Ispričavam se. Tko se udaje? O čemu ona to priča? Ne brini, dragi. To je samo faza. Novi par čizama će joj lako pomoći da prođe kroz nju. Samo više ne znam kako razgovarati s njom. Ljubavi, ne zamara li te to što je ona uvijek ovdje, cijeli dan ovako? Molim? Samo promatramo kako pati ovdje unutra cijeli dan, jadnica. Dakle, i ti misliš da bi joj trebao dati malo više slobode? S obzirom da je otišla učiti s tim Benvenutijem, želi provoditi više vremena tamo, a manje u kući, zar ne? Pretpostavljam. Onda bi je trebalo pustiti. Ne znam, misliš da bi je trebao pustiti da vidi malo više svijeta? Da, zašto ne? Sve dok je to drži van kuće. Pa, kao otac ne mislim da se ponašam previše zapovjednički. Ne, dušo! Ti si najbolji otac na svijetu, zato te volim i zato ćemo se uskoro vjenčati.